Iako je Ženevskom konvencijom zabranjena upotreba kasetnih bombi, izrečeno ih je 37.000 za dejstvovanje po živim ciljevima. Samo od njih stradalo je više od 200 civila, među kojima je bilo 88 dece, na desetine starih osoba i bolesnika na lečenju. Današnju izložbu imali su priliku da vide građani Čukarice, Banja Luke i Niša, danas ovde u Vranju, sutra već, odnosno narednih dana u Kraljevu, Novom Sadu, Kragujevcu i mnogim drugim gradovima širom Srbije. Izložba je otvorena i mogu je posjetiti i pogledati svi građani od 10 do 19 časova svakoga dana do 7. juna. Proglašavam izložbu otvorenom.